Boniface Orero kuwa teteka tongere bomero areo ngavana, seneta, bunge na MCA rukioneka kumata wekundi na maoni yake na uge boy urodamanto kathumba nende mumero na ti manganyoni atekamenye na kaunti ya Meru yerekerete kisiasa. Misemo ni antere mwanye kiriro Jumamosi ya ukentere cia Mawembe South musemo rero bangi ni seneta Omero Kathuri Murungi na yonge na yojere yo bangi ni mukuru wa ngavana Murega Baichuntere South Menti kewetera ndi kuona siasa ida kethereyeta na mbere nyuma ya mantu ya ndani ya kaunti ya Meru. Tukuboyero munini wa rais Rigathi Gachagua na arasema na bunge bwa Meru Tinga Kirima Raim na kile barabara na rutha na rabarire timantu kathumba yigibiti na mbere ndani ya kaunti ya Meru na bitikanire NDP Rigathi Gachagua akethira ika muchemo yonge na rais kenda kuona ura kaunti ya Meru kethira itana mbere. Phineas Imana ena ronoro krearwe siasa. Abunge bambungerene kuma Meru, abunge bambunge kaunti ya Meru, ngavana wa kaunti una kinyasenita, kinyakithira nkubawe tamwe, batikoneka kwithira baina mwerekera yumwe. Babonde, nende bakioneka ndene akango kamwe, kuthelana kukimata, ya kwambea irekirine. Wamberiende ni ambunge ya kaunti ya Meru na aranendero atukoronekete kumata rutere rumwe rutungiretwe ni mutungiri wa baraba ingende ni ambunge rungi na ruo rutungiretwe ni munini wa speaker Mwendali Evans Mawira akiariana tareti bo bakedera bakirungama na ngavana Kawira Mwangaza akiwa bo batina mubango yo kuritangabana itine na kinyamwandiki munene kana county secretary batina bata yo muri totongeriene batu as at now tutikuona kwina any reason kana ina merit kana nyaro aliaru tutumanya naru kumira but batu as at now au tokalitwinde we have no reason kuthogania gwimpichi governor karirikana boya kiumio ki Mwendali na kundi kingina atarete bakaritetene mwandika munene na rubethire bakia lukaira ngavana Kawira Mwangaza webengwa natwambiria impeachment turiambiria ne kiambi in fact kiambi nyato tia ndi senate kiambi atheroni yao na tuthirani anwe i communication tuika bwitho ki speaker then tuambiria ngavana tukambiria soon very soon. MCA wa Wandi Abogeta wa SDMK Kyogora amona umbere koneka akithukira boka ngavana Kawira nendethira akiumahira na umukatha bokatha kinyane mirandi rethirite akibaikairia ndene awandi chiao mbeza cia KRB na tuganitie twinde Meru tute na project cia 5 million mbeza cia rujo the same utiwondiete uringithu na kuthithia u na ndiga gaka ithinja umenya masurwe mbucari kenda tuka Kawira no mwega riu kana kenda tutiga kuronwe mubunge Mpraburi uronekete kuthambira ngavana Kawira metho ethira kiretaro agirungi na ruiro kuga kaunti ya Meru na koneke kaunti ya Nyambene ndeta kurwandwa yoswa kaunti ita Nyambene kaunti DMK Kyogora nuakiaririo ntobo ethira kiwa nyonto tiombeka na nirwaria turwa gisiasa rurio kuga kaunti ni ntobo bo mumono ntombomba kuga at this point botiombeka kwa irwaria rukwarirwa turwa Meru na rwakorwa tuge jaruru kwa Meru tujya kuonia ntoba tuge ntoba Nyambene bukenda Kawira makarina ethira kiringaira ugebuwe uru torogwa kwena process yene na yose ntia county imuthorare minya waka kwawe lakini county kaganwa note process ere marume mutari wa ngavana Kawira Mwangaza kimantu ya giuchumi nwe Gideon Kimathi ethira itunyaira rwaria ru na kuga ugaibwa county ni kintu ikega inde kwimitaratara irebatire kwithira ikithingatairwa te muntu from an economic point of view omba kurega twina county ijiri personally ndenda muno twina county ijiri na nontwe economically batu tukona resources nyingi ma amborete anto amwe governor MPs senator atongeria bonthe elected na non-elected. John Paul Mwirigi urani mubunge wa gisio kya ubunge ke Gembe South akibwariria augani umabukethira bukegu na baingi na muno muno Amiru bare bonthe na nonto bonto boethira kitarirakia abo atambaru mwanka muthia nanga support ya idea ira umbite kwethe kianjiriria ringi ngulika na manto ito umbite kwethe to yanjiria inya last parliament na inya tha iyo bando this idea ya kwethira twina county yirire ya Meru county ya Nyambene na Meru siethia cie county yiri
ngutikia ni aendie mbea. Abunge bakuma kaunti ya Meru bakiaririo ntobu bauani betikaniritie na mugambo yumwe antiri ati bakethira bakiwatanira ke kuganwa kwa kaunti ya Meru na uchiarwa kwa kaunti ingi nio ni anyambene. Tugwitikaniria na uria Mheshimiwa Mpuru augire twina kaunti igiri ndene ya Meru na egita ijire tere tukambiria mutaratara jwa kuthithia mantu jau. Julius Taitumu oranwe ni mubunge wa Gembe no tha kiongela au etontobo kinya kwa karatia no mwanka kugethira kukingana ni aredirite akiwa otithi nereo ende ni kenda kongela kigina na otira mumero na kugunika kinyankuruki kwithira kwenda county igiri ni unstoppable nonto county igiri tuthu county igiri ni resources maya bunga bambunge nene ndi witikaniria no kunika mauku MCAs ba county ya Meru bethira baikunura yo bakioneka kabakureana na rendekithia riu lakini MP urakonda kuya kuritaniria ngwe na governor wetu wa Muwata Mbaru itumukaribisha turitanirie ngwe amwe lakini sauti era nene Meru County ni members baro kuona ba county ni ara MCAs ba kiaria bauite abunge bambunge nene kinyiba kwenda tonyera ngwe yo ya oversight na kuuni babatire kwithira bakirekana na boya MCAs ba county ya Meru bethira bakirela kia oritingwe bangabana bari bongo bati utonyerwa ko twendenda MPs betu raba ukarambe ibatikane na ngogia kawera ne ruto ni MCAs ko kado kwena issues na itwe candidates by the MCAs ibarute ngogia national government balete maendeleo na nikenda Meru ethore gintu kimwe na turuga tu MCAs batu tutetikiria at any given moment MPs batiganiria ngogia ciao Nairobi beja kuruta ngogira yetu twaerwe by the constitution turutira antu beto ba Meru na kire burabu kuthundia kire abunge bambunge county ya Meru ni atikinya barabate kuwata ngabana Kawira Mbaru tukiyore baraithirite bakinya muchimani ne yo bubangi endi kenda batikirwa kwithira baikuo ni bautariria ibaraithirite bakira wa bakanuke mantu yarabethirite bakiwa yangabana na kinya mwandiki munene wa county na tukwiza twakuruka ndene itwirirwa batwe kethira itukwenda kwewa mbeca iria ikugairwa ndene au tukane mantu jara turaugite goro kana twejane mukana undikiri nyamwenda kangatura mbite I withdraw statement ciako cionthe iria mbarĩtie nkiuga Meru tĩtĩte boya mbambĩrĩria ũkathia ngavana Kawira Mwangaza nkiuga ingavana ũmwe na Meru nĩtĩte sawa sawa na specifically nkwĩra wa ndeto imbarĩtie nkiuga mantu wa deputy ngavana nawe portfolio indekane ndeto uburu yayo ndekenda bwakumi ni kumirite wero ne atinendi teri etimbaro ya kumamila kadetune Kameru nikinyanga bana Kawira Mwangaza akioneka atadianilwa ni MCAs bamwe warabetete na mbere omumeneria no mumurika mubunge mpro aborinwe aitiera Kawira Mwangaza atikona toro kumaniana aramanto ya koneka ya thengerete mutegeri thaini kadaita kakuthaira atuboya nontu ya katwa kinyaka muitione Phineas Imana ndeto cia weru.